Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Evo nas u još jednom izdanju naših programa Ramazanskih razgovora. Razgovaramo sa profesorom Ekberom Eidijem. Selam šejh. Selam šejh Eidi. Naša tema su uzajamne usluge razuma i objavi. Vi ste do sada naveli potrebne uvodne napomene i na jedan način smo ponovo istakli i ukazali da je islam vjera razuma i racionalnosti. U Kur'anu imamo mnogo primjera kao potvrda o ovoj tezi. Ako možete na početku sada da nam kažete kakav je općenito stav Kur'ana onima koji se ponašaju neracionalno ili su generalno protivno razuma i racionalnosti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. U ime Boga milostivog samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. I neka je salavat na poslanika Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Nadamo se da će Bog uzvišeni biti zadovoljan ovim našim druženjem, onim što ćemo govoriti i slušati, i da će sve poštovane gledaoce postače obuhvatiti svojom posebnom milošću. Imamo mnogo ajeta u kojima časni Kur'an kritikuje one koji se ne koriste razumom. O ovoj temi također imamo i mnogo poslanikovih hadisa, kao i predaja imama poslanikovog Ehli Bejta. Postoje i mnogi iskustveni i racionalni argumenti i dokazi u svakodnevnom životu o tome kako osobe koje ne koriste svoj razum trpe veliku štetu već u ovom životu. Navešću jedan ajet iz časnog Kur'ana i vidjet ćemo kako se Kur'an veoma oštro izražava o onima koji se ne koriste razumom. U istinu, najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i njemi, oni koji ne koriste razum. Ovdje se kaže da je najgore živo biće, dakle ono biće koje se kreće i živi u materijalnom svijetu i koje je najgore kod Boga, a ne kod stvorenja, ono koje se ne koristi sluhom i govorom. U stvari, oni koji svoje spoznajne potencijale ne koriste za razumijevanje realiteta, za ostvarivanje svoje sreće i za ispravan odnos sa svojom zajednicom, najgora su stvorenja i to su oni koji ne koriste razum. Zašto ne koriste uši i riječi istine? Zato što ne razmišljaju. Zašto ne koriste jezik kao sredstvo razumijevanja i ispravnog i logičnog govora? Zato što nemaju razuma. I ranije smo ukazivali na ovu temu. Oni će sami kada budu upitani na sudnjem danu zašto ste postali stanovnici vatre priznati da smo slušali riječi istinite, dakle da smo slušali riječi poslanika, riječi razumnih, da smo prihvatili logiku ili da smo sami razmišljali, sada ne bismo bili stanovnici vatre. Dakle, ovo je jedan primjer iz Kur'ana. Najgore, najlošije i najpokvarenije biće na ovom svijetu jeste ono koje ne koristi razum i svoje spoznajne potencijale. I prema onom ajetu koji smo naveli, ne povodi se za onim što ne znaš, čovjek ne treba slijepo slijediti jer ima oči i uši i razum. Za sve to će zaista odgovarati i morat će položiti račun zašto se time nije koristio. Prema tome, ovaj ajet veoma jasno i nedvosmisleno ističe koje je najgore i najlošije biće. Sljedeći kuranski termin je također bitan, a to je riječ pogan, prljav, koja je upotrijebljena u vezi sa onima koji nemaju razuma. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje, a stavlja prljavštinu na one koji neće da shvate. Naravno, ovdje treba pojasniti ovo Allahovo dopuštenje. Ne treba pomisliti da Bog govori ti možeš biti vjernik, a ti ne možeš. Ne. Pod dopuštenjem se podrazumijeva da je uzvišeni Bog na ovom svijetu stvorio zakone, poslao poslanike, njima je dao nadprirodna čuda, muđize, dao je moralna, racionalna i ljudska učenja i rekao nam da ih slijedimo. Sve to obuhvata Božje dopuštenje. I mi trebamo da slijedimo te zakone.
Dalje se u ovom ajetu kaže da Bog daje prljavštinu i pogan za one koji neće da razmišljaju i koriste razum. Ova riječ prljavština, pogan, upotrebljena je za one koji neće da vjeruju i za one koji neće da razmišljaju. I neprihvatanje vjere posljedica je nerazmišljanja i nekorištenja razuma. Ili da kažemo obrnuto, vjerovanje je znak razmišljanja. I izvinite, ovdje ponovo treba da se malo udaljimo od teme, ali mislim da to ima veze sa onom našom prvom emisijom, kada ste vi govorili o strukturi čovjeka, o njegovom unutrašnjem ustrojstvu i tako dalje. I u zapadnoj tradiciji mišljenja, kao i unutar islamske tradicije, postoji svojevrsna tenzija između razuma i srca, ili ako želimo općenitije reći, između filozofije i irfana, odnosno gnoze. I obično kada se govori o ovim temama, uglavnom se tretiraju kao da su odvojene jedna od druge, kao da razum nema nikakve veze sa srcem, iako mi čovjeka posmatramo kao jedinstveno biće i sve u njemu je povezano i jedinstveno, naravno. Moje pitanje je u vezi ove veze između razmišljanja i razuma i srca. Kur'an govori, na primjer, srce imate, ali ne razmišljate. Dakle, da nam kažete nešto o ovoj vezi i mostu između razuma i srca, odnosno da se više posvetimo tom jedinstvu koje postoji unutar čovjeka, bez obzira sada na razum ili srce. همیشه عرض کردیم که قوای ادراکی انسان به صورت Uvijek ističemo da su čovjekovi spoznajni potencijali onih 8 koje smo naveli. To su 5 vanjskih osjetila, zatim fantazija, imaginacija i razum. To je ono što mi izvana vidimo. I to su čovjekova perceptivna sredstva. U vezi s pitanjem života, časni Kur'an je otvorio neke puteve. I ti putevi se odnose na to kako možemo ojačati svoje spoznajne potencijale i doći do nekih realiteta, istina. I tu se govori o srcu, intuiciji i osvjedočenju. O ovome ćemo više govoriti u okviru teme o tevhidu, Božijem jedinstvu. Imamo 5 dijelova tevhida. Prvi je prirodni i urođeni tevhid, odnosno monoteizam. Sljedeći je naučni tevhid, zatim filozofski, irfanski i na kraju tevhid na osnovu objave. Tamo ćemo objasniti kako objava tumači tevhid, jedinstvo, i u tome ukazuje na jake i slabe tačke primordijalne ljudske prirode. U stvari objašnjava stepene spoznaje. Da, stepene spoznaje. Tačno ih objašnjava korak po korak. Razlike između razuma i srca, razlike između razuma i ljubavi, detaljno ćemo, ako Bog da, objasniti u okviru te teme. Vraćamo se na ova 2 ajeta koji su najjasniji ajeti u kojima se u jednom govori o najgorim, a u drugom o najpoganijim bićima. Ovdje imamo 2 stvari. Jedno je prljavština, a drugo je zloba, pokvarenost. Zloba je uglavnom usmjerena prema vani. I kada se kaže da je neko zloban, znači da proizvodi zlo. A kada kažemo za nekoga da je prljav ili pogan, onda je moguće da on ne nanosi štetu nekome, ali je sam takav u sebi. U vezi s ovim imamo jednu poslanikovu predaju. Došao je neki čovjek, Jevrej, i poslaniku postavio pitanje. I poslanik mu je na pitanje odgovorio. Nekada neka pitanja nemaju vrijednost, ni da se izgovore, a i odgovor na njih je bezvrijedan. Nekada su neka pitanja tako duboka i lijepa, i odgovor na njih je takav da se može tretirati kao jedan opći, stabilan i trajan zakon. Upravo takvi su bili ovo pitanje i odgovor. Poslanik je dao odgovor koji je i univerzalan i trajan i vrijedi za sve periode, vremena i generacije, stabilan i nepromjenjiv. Naime, Jevrej je upitao poslanika, ti kažeš da Bog ne čini nepravdu. Znači, Bog ne čini nepravdu. Dakle, riječ je o jednom, može se reći, lijepom pitanju. Poslanik mu je odgovorio, korijen nepravde je u 2 stvari. Prvo je da je čovjek neznalica u vezi sa negativnim posljedicama nepravde. Dakle, ne zna, ako danas učini nepravdu, da će mu se ona vratiti.
Zato imamo u predaji da se kaže da će dan pobjede potlačenog nad nasilnikom, znači dan kada potlačeni bude vraćao svoje pravo, biti mnogo teži od onog dana kada je nasilnik činio nepravdu. Jer šta radi nasilnik? Ili čovjeku uzima novac ili ga osramoti, ili čovjeku oduzme imetak ili ga u krajnjem slučaju ubije. Ali kada vjerujemo u vječni i neprolazni život, smrt nam je samo prelazak preko mosta da bismo stigli do vječnog života. Dakle, prva stvar jeste znanje o negativnosti i nepravde. Treba da znate, ako ste učinili nepravdu i nasilje, oni će vam se sigurno vratiti. Naveli smo ranije onaj ajet. Oni ih nepravedni i oholi porekoše, ali su u sebi vjerovali da su istinita njihova znamenja. I takve osobe, dok čine nepravdu i nasilje, u sebi su svjesni da čine nešto što nije u redu, a da u stvari sebi nanose štetu. Vodim dakle borbu sa samim sobom. To je samozavaravanje o kojem smo ranije govorili. I prema tome, ako razmotrimo ove poslanikove riječi, koje su svojevrstan zakon, vidjet ćemo da bi trebalo da poznajemo negativnost, zlobu i pogrešnost nepravde. U nastavku ovog hadisa poslanik o nepravdi kaže: Bog nema potrebe da čini nepravdu. Nasilnici uvijek treba da znaju da nisu nezavisni. Zašto se danas u takozvanom civiliziranom svijetu u kojem dominira parola ljudskih prava crpi nepravda u ime odbrane ljudskih prava, u ime slobode i u ime korištenja prirodnih resursa? Zato što i oni koji čine nepravdu i nasilje vide sebe kao zavisne i ne mogu da se vide kao nezavisne i slobodne osobe. Izvinite, profesore. Ovaj odgovor poslanika Islama je veoma bitan, jer protivnici vjere obično kao argument protiv postojanja Boga upravo navode postojanje zla i nepravde u svijetu i govori zašto Bog dozvoljava da se čini nepravda, da postoji zlo i svi ovi zločini. Odgovor se može pronaći u ovim riječima poslanika Islama koje ste vi upravo naveli. Naravno, to je tako, ali mi ovdje imamo jednu filozofsku raspravu u kojoj se govori o zlu kao nečemu što je relativno, nerealno, i da je zlo u stvari manjak ili nedostatak pravde. Na primjer, zmijski otrov je za zmiju od životne važnosti, ali pošto nam može oduzeti život, mi to smatramo nečim lošim, a u biti za zmiju nije tako. Jer zašto napadaju na neku zemlju? Zato što trebaju i žele njena prirodna bogatstva. Zašto bi ona imala plin, a mi da nemamo? Zašto da mi ne raspolažemo njenim ljudskim resursima? Izvršit ćemo napad, preuzet ćemo njena prirodna i materijalna bogatstva, uništit ćemo njenu ekonomiju, osiromašit ćemo njen narod i primorat ćemo ga da se kod nas skloni. I kad kod nas nađe utočište, mi ćemo jedan zalogaj od onoga što smo od njih uzeli njima dati. Oni će nam tako biti zahvalni, a mi ćemo imati dovoljno sredstava za napad na neku drugu zemlju. O ovoj temi Mevlana Džemaludin Rumi veoma lijepo govori. Ono što čini da se lav ponaša kao jedna lisica, potreba je potreba i potreba. Ako mi, muslimanski narodi i zemlje, želimo da se danas nad nama ne čini nepravda i nasilje, treba da otklonimo i zadovoljimo svoje potrebe, materijalne potrebe, intelektualne potrebe, vjerske potrebe i da sačuvamo svoj nacionalni identitet, nezavisnost, onda sigurno nećemo dozvoliti ni jednoj zemlji da nas napadne. Kako kaže Imam Ali, znanje je moć i imetak. Ako neko osvoji moć, upozna se s prirodnim zakonima i iskoristi ih, on će sa svijetom poslovati na ravnopravnoj osnovi. Dakle, ako imamo neku tehnologiju, a vi određenu industriju, možemo poslovati. Ali ako imam novac, a vi nešto drugo, onda ćemo poslovati, ali na ravnopravnoj osnovi. Znači na osnovu zakona i čestitosti. Međutim, ako neko ne poznaje zakone svijeta, nema znanja, mlade nije uputio na put sreće i usavršavanja, onda će biti izloženi poplavi invazije. Prema tome, ove poslanikove riječi treba da shvatimo kao jedan univerzalni zakon.
Ako smo nasilni i nepravedni, onda smo i neznalice. Ako smo nepravedni, znači da smo u potrebi. Ako želimo iskorijeniti nepravdu iz svoga života, onda prvo trebamo da steknemo znanje, da upoznamo realnosti i istine svijeta, upoznamo svoju poziciju u budućnosti, mjesto u mozaiku budućnosti i također treba da otklonimo svoje potrebe. Ako postanemo učeni i opskrbimo se znanjem, rezultat našeg znanja će biti neovisnost o potrebama. Kada usvojimo znanje i oslobodimo se potreba, nećemo činiti nasilje i nepravdu. I kada ne činimo nepravdu, nećemo dozvoliti ni nekom drugom da nad nama čini nepravdu i nasilje. Jer ne treba misliti da su svi potlačeni stanovnici dženeta. Poslanik je rekao da su stanovnici vatre i onaj ko čini nasilje i onaj koji prihvaća da se nad njim čini nasilje. A ako Bog da, neka nam ove svijetle riječi poslanika Islama budu pouka i neka nam ona 2 časna ajeta budu životna lekcija kako bismo se sačuvali od prljavštine, od zlobe i pokvarenosti i okrenuli se razumu i izbjegli nasilje i nepravdu i našli utočište u nauci i neovisnosti o potrebama. Ako učinimo ovako i ovo uzmemo kao pravilo za svoju budućnost, moći ćemo se, ako Bog da, nadati svjetlijoj budućnosti, dostojanstvu i ponosu islamskog umeta. Iako je taj povratak islamu, povratak sunetu, Kur'anu, islamu i islamskim vrijednostima, hvala Bogu, već počeo. Da, ovaj mjesec Ramazan je najbolja vježba i priprema za oslobađanje od potreba i sa druge strane spas od stvaranja ispraznih potreba koje su jedno od značajnih sredstava neprijatelja u općem smislu i vjerskih i nacionalnih i globalnih i tako dalje. Zahvaljujemo vam se na iscrpnim objašnjenjima i do sljedeće emisije želimo vam svako dobro i assalamu alaikum. Poštovani gledalci, završavamo i ovo izdanje naših programa Ramazanskih razgovora. Assalamu alaikum.